Ibe tingchua ilung ta pen mene na mai kapai ke ze kroze kchum kam mai go Marasam news ke de reinsa Zeme ko na salya gara dele India ke de ga COVID-19 rit ne roze bambe case to churaize tingna mi puin sang ne COVID-19 rit ne roze bambe changkremi ngeusi pet bambe sigine central government ne state government amdu rangaize India ke de ko mi ki tai ne lungze no to be ke de ke changbe timik pana ka hi changkadai be mai Independence Day mai ge body me wangdui lu ze ngibe te solo zai COVID-19 protocol COVID-19 rari tu ngingam lura sokri na hingit lo ga be nte mina na phemi ze phugai lo zarangai de le za Union Home Ministry ne India ka de gu stages na Union Territories le ne du rangai ze Swachh Bharat campaign cloning chi ze kai be nai harit pe maran chi ze kai be tarem India ka de gu district le ne ge nai pabam le ne ge hekeuzi ke chuno i ze te kebe campaign anu in terminaze ta hizi pe makcha ta tebe volunteer klon chize kaibe nai harit pe maran chize kaibe campaign te goi loze sale za Union Home Ministry ne state government go department kacham mera manai educational institution lesi kira medu rangai ze anu mi ha ge bambara me pachang nung hang ra be rei hange re gai zen sakaibe te ze awareness program te ze haching bangra me lingai loze sale western Sumi Hoho nai Sumi hazet rolu ze bechu ka bora mene zinai ka pai ke ze kroze ka no rimai ge emergency meeting ka clock pe gene sam bin sam gai ra dui be bam gai dele apo emergency meeting ke Sumi hazet go body pe mera mene ning mizun nu ze ki gai ze Nagaland Zeleng People Organization Zeleng Rong Body Nagaland Zeme Council Nagaland nai Yangmai Council Nagaland ne madun zemak peta te gene National Highway 129A Green Fiki indefinite blockade Green Fiki tenri magra khambam gulei zai KV klogo Green Fiki tenri magra samram gai zabam zegene Western Sumi Hoho ne meeting ge aira me resolution ryakeu gai dele Nagaland Zeleng People Organization ne KV klogo Green Fiki ge indefinite blockade gri tenri magra khambam belugum ze Western Sumi Hoho ne Nagaland gu solkridu rangai ze globulunge National Highway 129A Green Fiki ge indefinite blockade pating pihi gri tenri mara khambam be pakake te ko bok gitse kuntang kai madai longge apo National Highway 129A Green Fiki lerera te gai lo zarangai dele Western Sumi Hoho ne Nagaland solkri du rangchi chek aize kuntang kai madai longge apo National Highway 129A Green Fiki lerai makche Nagaland Zeleng People Organization ne penui sining te ze KV kloge Green Fiki blockade gri tenri mar khambam belugum ze Western Sumi Hoho ne Dansi Rifar subdivision gu Green Fiki ge chi ne gri tenri mara khambe indefinite blockade ka gu leize sale aiza Western Sumi Hoho ne remedial step anui Nagaland Zeleng People Organization du kteisi ga be te ze KB klodu nri pengam rura agum be se lugai de leize sale Western Sumi Hoho na rangchi chakai je punui bo ne kraibi tinge Zeleng Rong Body Nagaland nai Western Sumi Hoho rulu ze coordination committee bo ke link pet ka begene lupet se te tonu de le je rangai de le zai Sumi hazet ramme Peren district ke lung zabam lene du rangai je kunta hadaite se lunge Peren district ne biadara Western Sumi Hoho na rangai de le Silchet ke Ramanuj Gupta College Kulisina me lesiki pese cruise ke class 11 ke me rahang me na me mina hangsna ne lesi kilongene kekeche pamze kaha gai benai kekechen raise hugging and poking lesina mena pakzai mak peta te punui kang mena video kapai luze social media ke ka ke guys video viral te lubachang ke college ku authorities ne chichang guys aime lesina me mina hangsna du pi ke hange tin so ga dele je sale Ramanuj Gupta College ku principal Purnadev Chandan ne saje lesi ki peset cruise ket class 11 gu lesina me mina hangsna ne pakzai ma pata te lesi kilongene tebe hi ze tingna te se tebe hi loans ke punusu ka katelia me ga be hi gine te le ze sale Ramanuj Gupta College ku principal ne saze college ku kibam zai kize ke CCTV cameras ka khamza lam wile zai college lunge lesina ramedu mobile phone te gyura phumak te le zai ne college ku principal Purnadev Chandan ne saze aime lesi ki peset cruise ket class 11 gu lesi ki ze na kum base ka chibe bo le zai punui lesi ki te kebe tingna mi puilang cruise minge guri le ze sale Nagaland Agriculture Production Commissioner Y Kiketo Simane saze Nagaland ke dege PM Kisan gu kacharang kang luto ra razi ga be ineligible beneficiaries mina haming yuzeng kai ma dai la le ze sale aime mina haming yuzeng kai ma dai PM Kisan gu kacharang kang luto ra razi ga me ineligible beneficiaries
Nagaland district regu subdivision ramegane leise sale anui mihai menane chigaira ile PM Kisan gu schemes Indian sorkrine haluta to zabam makora mahange kacharang kang ngogai ze tingkumge kacharang kang changsruk ebe scheme eketele Nagaland Agriculture Production Commissioner Y Kiketo Simane saze pane district agriculture officer nai subdivision agriculture officer tage I'm a PM Kisan ineligible beneficiary kacharang kang mutoira rezega me minata gene kacharang kang tedibe palane ti fuize ngodai rura hange sam hepet kan leize sale Assam Health and Family Welfare Department ne Assam haramle ne ge to manadu COVID-19 re kapto khamze COVID-19 rarit lamara khambenai hararit wangmagra re kam to be hange massive state-wise immunization campaign re kapetariam let kai gulei je sale aipo massive state-wise immunization campaign ge chogume COVID-19 rehu ralang bedos kapkai luze pakana bedos kapkai makcha bambenai tingkan to beto ze pakachum bedos kapkai makcha bamlei ne du rehu kapto kham gai gulei je sale aize zinai kapai ke ze cruise kana rimai ge tingti gupi ka dawangai luze samaki bihi review meeting ge Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne ta jugai ze nai kum bai ke tingkum chang rajang kai kana gane chuze makum wang rabe tingkum chang rajang kai chum kizin kelunge Assam kidai pa bamlei nege to menadu na poina ramdu chakaize COVID-19 re kapto khamze COVID-19 rit lama ra khambanai hararit wangmara re kam to be massive state-wise immunization campaign kangene kapto ga kham ga gulei je sale sige Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saze apo tarem kange na poina rame COVID-19 pandemic kidai re de dige COVID-19 rit rapet zigene punigu re kapra berame kamak chabam rame du re kap kham ga gulei je Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne tingti gupi ka dawangai luze sam kibihi ge Assam Health Department du rangai ze Assam kdege bamlei na hange digital system ne bird na death certificate pesura teledu lo zarangai dele zai aipo digital system kangene chugume reuki gine hna po me reuki gine teachers te zai hna po gu lesi birth certificate digital ne ngau gu lei zai reuki gine roze chai de zai chai de belisi death certificate digital gine punoi ki dung mahange ngogu leije sale Uttar Pradesh Bansa district ke danai ka pai ke ze cricket bamai ge hrunge zemena chome mina hangimre dai chuluze yamuna ngyo ki fetpur ko logene makra Colombia me hrunge ne pepe hige loket ne hrung de khup ke ze mina hangkai du dripe ngam lu leizai mina hang krishna me du yamuna ngyo ki ge nimgai ze gadi me ka chai pum pelak chala leije sale marasam pogamene saze India ke de ge milung be de ge tim chak che resident me bogus paidung National Disaster Response Force NDRF nai State Disaster Response Force SDRF team ne rung det khup kyo ga bom te changai luze mina hangkrusna yamuna ngyo ki ge nimgai ze gadi be ka chai pum pe ze la lei zai chunaria changbe mina ka chum ka chai pum pe do de lei ze sale chige Uttar Pradesh ku Chief Minister Yogi Adityanath ne zinai ka pai kyo ze kru ku na rimai ge sandu petkai ze Bansa district ke rung det khup kyo be ge ne chai bi me ka lak lei na hange ka charang kang lak ma dai dai ngo ga gu lei zai chugume apo rung det khup kyo be ne ka zamlei na du television ga ra hang sokri ki gumata to me do samhe petkai dele Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zinai ka pai kyo ze kru ku na rimai ge har gar tiranga campaign India ke dega pamba kalaki le na hange India ke dego pe pai hek pakai kham ga be go tarem kangene Manipur Mega Marathon 2022 Manipur ke dege trikan zoli pe bambra maibam lokpak ching nambol Bishnapur district ne pe pai juchu gai dele aipo Mega Marathon 2022 trikan zoli pe Manipur State Unit Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh nai Electric Association of Manipur Manipur ke dege thachibo koramedu rehe tim sang madui nai tatoi rose rehi gai za potarem dimchu gai ulei ze sale zai India ke dei kahame ki bagne lungzono tebe ke dei ke chang betting kum lo reax na zaminge pana ka hi chang dai betting mik India Independence Day India ke dei hange panuiring ting zamak se pepet ka di beramadu ning to go beteze Azadi ka Amrit Mahotsa kangene pungchu gai gu leije sale zai marasam pogamene saza apo taryamge Manipur State Unit Bharatiya Janata Party gu President Sarda Devi Minister Tihex Biswajit Singh Nemcha Kingpen Yunam Khengcham Dr. Sakfam Rajan Hekam Diko Singh L Susidro Metei Tihex Basanta Kumar Lepto Hokip Govindas Khongthongjam nai kadabe asaibe ke dig temara mene kazoga de leije sale chuna te liya zabam mize Manipur Chief Minister N Biren Singh ne Pagu resident
पाप बम्बेकी के हर घर तिरंगा कैंपेन इंडिया के देगा कलाकी बम्बले ने इंडिया के देगु पेपाई हिपाका बेगो तारेम कांगने पाप बम्बेकी के इंडिया के देगु पेपाई हिपाकाई दले आई गने न माइगु मरासम न्यूज़ का लॉय गदले पीगाई संकिंगनी मले इंदु तो दले